lo bathenge ngephimba abanye bethenga ngemali ihla esitekisi igwini lakhe kaza nabatshaka yawo zesongololo ziyayiphinda enyathela kudele kumlando uma ngena ngesihlomba aphume ngesihlomba ongawaphakamisa amahlomba siyabonga bakithi bese ngibingelelile abafethu mhlawumbe bebengakafiki sanibonani siyabingelela right siyabonga bakwethu siyabonga enikwenzele kuhle kukhulu kankosi yami nadela amakhaza nadela imvula nezala siyabonga kakhulu uthando elibonisile namhlanje luyamangaza ngithandani ngithandani so siyabonga kakhulu bafethu sibonge umasipala omkhulu walapha kithi eZululand uholwa imeya uPhumalo umkhonyovu siyabonga kakhulu ashobane abakwenzile kuhle ngendlela eyisimanga nje yibo iminyango emibili athi ngikhatsha nje basibonile inhlonishwa kade ekhona la hawu kwaze kakuhle nomnyango holwa babuzondi social development bafakile isandla futhi nabo nomasipala wakithi uNongoma local municipality oholwa babuzondo siyabonga kakhulu ngaphandle kwabo ngabamjena sibonge uPP izinkwa ngithi nibonile nabo futhi balibambe iqhaza Vodacom siyabonga kakhulu kuona bonke abasekeli nje balomcimbi bakithi siyabonga ngendlela esimangaliso nganza wethu mina angizokhuluma ngizobonga nje lokho esikwenzayo inhloso ngathi mangibuka nami ukuthi cha emsakazweni senginesikhashana ngikhona sengihlalile impela lo ngaqala emsakazweni ukhoze FM ngo2003 njengamanje 2025 ngaqala ngo2003 njengamanje 2025 angisakazi maskandi ngimncane ngiseyingane ngiyingane ngisemncanyana babe ngibuza khona abantu bathi kodwa ngane omncane kangaka wawuphoswa yini maskandi namhlanje umaskandi ungena uthe shi akukho la ungangeni khona so ke siyajabula siyayiqhenya ngalokho sitheke sifanele sigubhe ngesitayela ukuthi sesibadala kule game sibadala kule game bakhona abazalwa ngo2003 la ophonisa isandla ngo 2003 bukani madod intombi enganginsizwe engaka ngangifika emsakazweni mina ngaleso sikhathi mina nithi siyabonga kakhulu bafethu siyabonga lalelani khona into engiphathele yona nje encane ka1 second yabo njengoba silabalindizwe ngixoxele nje umlanjwana la kwalindizwe igama elithi kwalindizwe kwangesinye sezigodlo zenkosi uZwide igama laso wayeqambe ngokuthi kwalindizwe inkosi uZwide yakhe imizi yayo yalandelana yaze yoshona ngale umuqala phansi ngale kwakhona la kuthiwa khona kusopianeni bafana baziyo pianeni kwakuyigama lomzi kaZwide lelo inkosi yakwaNdwandwe yaqamba kusopianeni bakhona abazivashlovunga la kwakuyigama lomzi wenkosi uZwide lelo lengasethokazi uNongoma kwakuyigama lomuzi omkhulu wenkosi uZwide lapho impi yayo yayiphelela khona mawusoka noNgoma la kube khona isigodlo sabalindizwe ngale zansi kube khona isigodlo sasesikhwishini ngale kuthiwa sesigwegweni khona imizi kaZwide lezo nesinye okuthiwa seyinkanisweni bakhona abaseyinkanisweni la kwakusigodlo senkosi uZwide lezo so ke ngithi ngimtshelela umlando ukuthi wazi ukuthi kwalindizwe igama elidala lomuzi wenkosi uZwide wathi nje awungenzele njalo bakhombisene ngifuna bakhombisa yona